Emakhosini Camagulisedi lekhanya umhlambululi siza singamabutho uzawuzikhethela khona othe amanono aphakamile sibonge mani babona bonke omunye uzawuthi ubona ukuthi omunye yathi ubona ukuthi sinihloniphile singamabutho sivuma noma yini ngingumhlambululi umme Onika please don't forget to like and subscribe ngiyabona ukuthi niya change ke manje please yenzani sure ukuthi you like you comment ngengasho nganiphi imvumo ukuthi mangikubhedela comment ukuthi hayi ayikho njalo ngizokwazi ukuphendula ngoba ngiyayimela mina into engiyikhulumayo emakhosini ngizokhuluma ngesikolo sikamoya isikolo sikamoya uyazibuza ukuthi engabe into ekufanele ngiyiphuphe na iningi labantu balinde ukuthi baboniswe la kufanele baye khona baboniswe ogobela babo baboniswe inkonzo bonani siku high level manje eintweni zikamoya wena usaqhuba leya yes ikhona izinto ezingachentsheki ikhona izinto ezichentsekayo like for example ngayikhuluma ukuthi number 1 uzophupha kanjani igceke lakini noma igceke la ucashe khona noma la ukhona la ulala khona la ukipite khona amagceke akhona angcolile so ingakho nihamba nihlolwa yinoma ubani estradeni because of amagceke ayenza ukuthi ningaphuphi into zenu so now for me ukuthi ungibone and then ufeel ukuthi ngathi ungakhuluma nami noma kube khona that spiritual connection abanye bayangiphupha yes of course but do not rely ephupheni kuphela ngoba izokudestroy right now kukhona abantu abalahlekelwe amaphupho all together abasaphuphi noma bayakhohlwa nanomuzi ukuthi angiphuphanga into embi kodwa ngikhohliwe so yekelana ukurelaxa yekelana ukulinda la niyoncedwa khona because sometimes ngeke ikufikele ulele because of amagceke because of the place that you are in is not it's not cleansed in a way you understand so kanjalo yini into enhle ezongena kukhona amakhaya kungangena inhlanhla all together kungena ibhadi kuphela kungena izifo kungena izinto ezimbi so please you must understand one thing ukuthi isikolo sikamoya is there to help umuntu ongazi lutho is there ukunceda umuntu ongazi lutho and ungabi namahloni nanoma ngabe umdala nge20 years la kimi sengijwayele so ngifundisa umuntu and uma seyithola somdala so awusayenzeli wena so yenzela izingane zakho ukuthi zithole a right foundation kukhona ubaba ocinile esizwayo ukuthi yes lo muntu uyasazi isizulu lo muntu uyasazi isuthu uyungidebele umxhosa kodwa akekho aligned when it comes to izinto zani zakubo zempande yakubo ngoba sibekiwe ke lo for that assignment sibekiwe ukuthi vundlulula impande yomuntu so iyona ichance oyitholayo ukuthi uzo understand ngishilo ukuthi sihlukene igodlo ziningi mina isigodlo sami amanzi nentaba uma uthi ufuna ukuhlola angihloli nje ngenyanga njengomprofeti ngifuna nje igama lakho isibongo saka mama nesibongo saka baba makuba ushadile ekugcineni ngibuye ngifune isithombe sakho lapho ngisuke ngenzela bani ngenzela mina ukuthi mase ngizokunceda ngiyonceda nephezulu komsamo ngoba uma ngizothi ngiyadinga lapha kwami what's the use cause ngiyenzelani anginasi isigodlo la kuthiwa ngine pharmacy ukuthi mawuphethwe ikhanda ngiyakupha mina eyama isebenzi njalo mina ngibuza phezulu kwesimo sakhe nanoma ungezwa kimi ngenxa yekhanda kodwa yibo abazosilawula ngenza into idlozi ethi siyenze uma lithi lifuna ukuhlanjulula kwamele selihlanjulula uma kunamacala kwamele alungiswe lawo macala so ingakho ke mangisuke ngihlola ngisuke ngibona ukuthi isima kanjani and makube kuyatholakala lawo macala ke kula ke manje sesizocala ke nanoma ngabe amacala omsamo athini sicala ngetreatment ecala ngoba amacala omsamo ahamba si destroyer impilo zethu a destroyer indlela zethu
or physical world. Namhlanje umuntu uxoshwe emsebenzini uyanyanywa emsebenzini kuyenzakala into ezimbi wenza ama-abortion kanti amacala semsamo. Umoya ophila kuwona esikhathini samanje noma umoya ophila kuwena esikhathini samanje ingabe yiwo lokufaka eyinkingeni na yinto ekufanele and into yomsamo into engalapheki njenga noma ubani uthi uthola i-self prescription like mawunesichitho sabantu abadala akuna chemi for that akuna muthi for that akuna siwasho isichitho sabantu abadala kwamele sibeze ukuthi okay uma ibhadi linje inkinga zichamuka kanje senza njani hayi lungisa icala lombango lungisa icala lela lama abortion lelo kuchitheka isisu noma kokukhishwa kwezisu lungisa indaba yomoya okhulayo owesilwane okuthene wakenza ini isoka okuthene wakenza ini isifebe so izinto ekufanele sizibheke ngoba amacala womsamo iwona very important than abathakathi enilokunilwa nabo la angeke umuntu avela akusukele akuthathele indoda akuthathele umfazi angeke kukhona la icala khona yebo thola ukuthi nawe umalume wakho wathathelwa inkosikazi yebo uma anti wakho wathathelwa waze wahamba emhlabeni ngenhliziyo ebhlungu nawe kuvuka umoya onenhliziyo ebhlungu kanjalo kukhona umoya ozozibuyiselela ophila nawo. So isikolo sikamoya is very important for beginners ukuthi manje yes dala ngikhuleka noma ngiyakhuleka kodwa umkhuleko wami ngizwa kahle ngiyaphahla kodwa angiboni umehluko so idinga ukutsheleke isikolo sikamoya will teach you ukuthi mawuthandaza manje kwamele uthole answer mawuphahla manje kwamele uthole answer umuntu omnyama that's the power esinayo umlungu since simele the second coming of Jesus thina ke the answer right now yonke into i-answer umdali right now so please don't forget to like and subscribe kune ndaba la kukhona abase i-branch enginayo manje i-Eastern Cape Port Elizabeth and also iConstrad yes which is area ye Free State uma uzoncedwa yimi uhlala kule ndawo engizibalile awuzi kimi uzogeza kukhona ingane zakamoya esezikhulile nazo ezizogeza kodwa ekuhlolweni nezinsebenzo yimini engizokuyenza ngoba ngikuphinda yelo ukuthi okay uzocala ugeze wena ukuthi masofeyisana namacala kini sibathole banjani bahlanzekile please don't forget to like and subscribe.